Yes, reka anongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikira hano ku Ibendera TV. Munsi turi kuwa mbere ni tariki 28 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025 mu gitondo cya kare mbere yo kugira gahunda winjiramo zijyanye n'uyu munsi zijyanye n'iki cyumweru. Merera tubanze dusangire amakuru aramutse kuri uyu munsi n'amakuru araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mujyi wa Uvira turebere hamwe uko biramutse ahanga muri uyu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba Wazalendo bongeye gukozanyaho n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ahitwa Parc des Princes mu mujyi wa Uvira rwagati. Turaza kandi kurebera hamwe n'imirwano yaramukiye mu bice bya Runingo na Sange, byose turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko General Masunzu biri kuvugwa ko yaba ari gusaba ubuhungiro ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Ese ibi birashoboka? Ese byakunda? Ese biracuriki? Ibi byose turabyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Turaza kandi kunyarukira Katogota tubabwiriye ko hongeye kuramuka imirwano iteye ubwoba. Magingo yatuvugana abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo gukoresha drone mu guhangana n'ibitero bongeye kugabwaho n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo muri iki gitondo. Turaza kandi kugaruka ku mikwabo ikomeye cyane abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoze mu mujyi wa Bukavu. Ni mikwabo bakoze ahangaha n'ubundi hakaba hongeye gufatirwa Abawazalendo bagera kuri 67 bose. Turaza kurebera hamwe ibice aba barwanyi b'intare za Sarambwe bakozemo iyi mikwabo, tunarebere hamwe mu by'ukuri uburyo cyangwa se tekinike zakoreshejwe muri iyi mikwabo kugira ngo abantu bangana guke bose bafatwe matekwa. Ngibyo rero namaze kubaha ikaze mwese aho muherereye mu bice bitandukanye, mbabwira ko mwisanga hano ku Ibendera TV. Nitwa Mukada, tugiye kubana muri aya makuru mu kanya ngaruka twinjiramo ku buryo burambuye, ariko nyemerera mbere yo kwinjiramo ku buryo burambuye nongere nkwibutse gukora like hasi aho ngaho. Iyo wakoze like bimpa courage na morali gatuma ya makuru nyabagezaho rwose imyuka ari yose, kandi nkabona yuko hari abantu turi kumwe. Ikindi kandi nyemerera niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV ngusabe gukora subscribe hasi aho. Mugiye gukora subscribe kandi uke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera y'uko apadiri kugira ngo tujye tukugezaho amakuru udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Aho muherereye rero ni munyemerere mu bane nanjye muntize umwanya mutoya dusangire aya makuru. Ni nako kandi ubwo niba uri kunyumva neza nyemerera unyandikire hasi aho mbwira uti turi kumwe 5 kuri 5 n'ibinaba byiza umbwire aho uherereye. Nongera gushimira inshuti zacu zo mu bice bitandukanye mugenda mutubwira muti duherereye hano turi kumwe. Abantu bo muri Kenya Batarama, abantu bo muri Rusizi Bweyeye, abantu bo muri Rucuru muri DRC, abantu bo muri Canada, abantu benshi cyane mudukurikira mu kanama bitwereka turabashimira cyane. Ni nako kandi nongera gusuhuza abantu tubanye mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, abadimine mwese kudushapo n'abandi inshuti zacu zakadasohoka turabashimira. Reka rero kanya angaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye.
si twinjiranye muri aya makuru ku buryo burambuye rero nongera kubifuriza kugira uwa mbere mwiza kandi iki cyumweru muzahahe kandi muronke mu mujyi wa Uvira rwagati muri iri joro abarwanyi ba Wazalendo bongeye gukozanyaho n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ahitwa Parc de Prince mu mujyi wa Uvira neza ahegereye Avenue Fizi ndetse kandi ahangaha kuri neza ahegereye Alliance de Force Démocratique du Congo. Aha rero niho hongeye kubaho gukozanyaho n'abarwanyi ba Wazalendo n'iki gisirikare cya leta ya Congo FARDC nyuma yuko n'ubundi abarwanyi ba Wazalendo bivuga ko ngo aribo bashotoye abarwanyi bari don kuvuga bashotoye abasirikare b'iki gisirikare cya leta ya Congo FARDC bari kuri uburinzi hafi ahangaha ya Alliance de Force Démocratique du Congo muri uyu muhanda route nationale numero 5 batangira rero kubarasaho n'ubundi baherereye ahagana haruguru ahangaha hitegeye cyangwa se uteganye na Parc de Prince. Aha rero bikaba byaje kurangira bakozanyijeho, bikaba binavugwa yuko abagera kuri 6 baguye muri iyi mirwano bo ku ruhande rwa Wazalendo, naho abagera kuri 2 bo ku ruhande rwa FARDC bakaba batakarije ubuzima ahangaha. Abarwanyi ba Wazalendo na FARDC bamaze iminsi bashyamirana, imishyamirano yabo isoko yayo ikaba ari uko Wazalendo zikomeza gushinja igisirikare cya leta ya Congo FARDC ubugwari kubera ko ngo abatsinzwe mu bice byose barwanyemo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Aba Wazalendo bakavuga bati mwaratsinzwe imo ndeke natwe tuyobore urugamba tubereke uko ibintu bikorwa. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC kikavuga kiti mwebwe muri abasivile nta nubwo mwubahiriza amategeko tuba twahawe n'abayobozi bakuru, kubera izo mpamvu rero stop. Ibi rero bigatuma n'ubundi habaho gushyamirana hagati y'abarwanyi bombi, ari nabyo bikomeje kugenda bituma abagenda barwana mu bice bimwe na bimwe, ari nabyo kandi bituma abaturage bakomeza kugenda bagira n'ubundi inkeke n'ubwoba ku bijyanye na situation y'umutekano muri uyu mujyi wa Uvira indani. Ngibyo rero ko biramutse mu mujyi wa Uvira indani. Muri uyu mujyi tutari twahava, ariko ni munyemerere tunagaruke ku mirwano yiremereye yongeye kuramukira muri bice by'amajyaruguru uyu mujyi wa Uvira n'ubundi mu bice bya Runingo na Sange. Tubabwire ko wongeye kuramukira imirwano hagati y'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Bikaba bivugwa yuko imirwano yongeye kubura muri ibi bice mu gitondo cyo kuri uyu munsi, ngo ntago yaturutse mu mujyi wa Uvira indani, ahubwo iyi mirwano ngo yaturutse n'ubundi ku ruhande rwagana hirya ahegereye umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'igihugu cy'u Burundi. Hari agace kitwa Sikreridi Kivu neza muri ibi bice byahagana hirya za Ukopasuki, niho abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo baherereye. Rero aha ngo batangiye gusuka imiriro y'amasasu muri Butaro, Kiriba na Runingo ndetse na Sange, ariko biza kurangira n'ubundi bibakomeranye kubera ko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe babasubije inyuma hakoreshejwe intwaro ziremereye, drone zakoreshejwe, ibifaru byakoreshejwe, bombe zirimo koherezwa. Imirwano ikomeye cyane kandi iteye ubwoba, n'ubundi isasu rikaba rikomeje kuba isasu, ibintu bikaba bikomeje gukomera, akaba n'ubundi ari amasasu bivuga ko yatangiye kumvikana agana ku isaha 11 za mu gitondo kuri uyu munsi.
ni imirwano rero n'ubundi yongeye gufata urundi rwego rwo hejuru. Hanyuma kugira ngo twerekeze ku nkuru ya Generali Masunzu, bivugwa yuko yaba arimo gusaba ubuhungiro mu barwanyi b'intare za Sarambwe. Reka mbanze mbinjeze neza muri iyi nkuru, babwire ko Generali Masunzu ni wa wundi wayoboraga akarere ka gatatu k'igisirikare cya leta ya Congo FARDC mu bice bya Kivu y'Amajyepfo no mu bice bimwe na bimwe bya Kivu y'Amajyaruguru. Minsi ishize rero uyu mugabo akaba yarahinduriwe imirimo, ndetse bikaba bivugwa yuko ubu ngo ari mu mazi abira, bikavugwa rero ko ngo ashobora gufungwa nk'abandi bajenerali bose aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba bivugwa rero ko ngo arimo gusaba ubuhungiro mu barwanyi b'intare za Sarambwe. Kumva ngo Generali Masunzu arimo gusaba ubuhungiro ku barwanyi b'intare za Sarambwe, uretse ko rimwe na rimwe politike isobanura ibintu kwayo, tekinike na tactique z'urugamba asobanura ibintu ukundi, ariko mu bijyanye n'ubuzima busanzwe kumva ko uyu mugabo ari gusaba ubuhungiro ku barwanyi b'intare za Sarambwe ni sakirirego igeretseho iyindi. Masunzu rero uyu nguyu yarahoze ari umugaba mukuru w'igisirikare cya leta ya Congo FARDC muri zone ya gatatu ya gisirikare, ni zone yakoreraga mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo no mu zindi ntara z'iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu yashyizwe muri uwo mwanya mu Kuboza mu mwaka w'2024, mu mwaka ushize, nyuma yo akaba yarashyizweho na Kisekedi, ndetse ahabwa misiyo yo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro yari irimo umutwe wa M23 n'andi matsinda nka ADF na Twirwaneho. Akaba rero aherutse kuvanwa kuri uwo mwanya, ndetse bikaba binavugwa ko yarari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Kisekedi. Kugeza ubu rero uyu mugabo akaba ari mu mazi abira. Mbere yuko akurwa kuri uwo mwanya, Generali Masunzu yari yaragaragaye ku rugamba iwarikare muri Gicurasi muri uyu mwaka w'2025 hamwe n'ingabo ze zifatanyije na FARDC, FDLR n'ingabo z'u Burundi FDNB, ari mu nkundura zo kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi rero bikaba byaratumye n'ubundi nubwo yagaragaye ku rugamba, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe baje kubatsinda. Hari amakuru rero avuga ko Generali Masunzu hari amakuru avuga ko rero uyu Generali Masunzu yanabaye umuhuza hagati ya RDC na FDLR, asimbuye Generali Chirimwami. Ayo makuru akavuga ko ngo FDLR ifashwa n'u Burundi nk'ikicaro cyo gutoza abarwanyi mu ishyamba rya Kibira, hamwe n'abayobowe na Masunzu bakorana bya hafi na Kinshasa na Gitega. Bivugwa ko abarenga 3,000 barimo gutozwa, bikaba rero ngo ibi byaragizwemo uruhare n'uyu mujenerali. Hari inkuru rero zatangiye kuvuga ko Generali Masunzu yaba yarahungiye Ikisangani cyangwa Bujumbura nyuma y'imvururu muri Bukavu igihe FARDC yatsindwaga n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi bishobora gushimangira impungenge z'uko yaba yarahunze kubera gutinya ko ashobora gutabwa muri yombi cyangwa kugwa ku rugamba. Nyuma y'ifungwa rya Generali Chiwewe ushinjwa gushaka guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa, Generali Masunzu nawe yaba ngo yaraketsweho ko yari muri uwo mugambi. Dore isesengura uko yifashe.
hashingiwe ku makuru yizewe ku birebana n'ifungwa rya generali Christian Chiwewe ushinjwa kugerageza guhungabanya ubutegetsi bwa Tshisekedi hamwe no kuvuga ko generali Pacifique Masunzu nawe yaba ari muri uwo mugambi. Generali Christian Chiwewe Songesa akunze kwitwa Chiwewe afatwa yavuze ko n'ubundi hari bamwe mu bo bari kumwe muri uwo mugambi. Ahangaha rero bikaba bivugwa yuko ngo mubo yagaragaje haba harimo na generali Masunzu, hakaba kandi byaba biri no mu mpamvu zatumye uyu Masunzu avanwa ku buyobozi bw'izi ngabo. Augustin Kabuya umuvugizi wa UDPS ishyaka riri ku butegetsi muri Kongo yavuze ko Christian Chiwewe Songesa yateguye igitero cyo kwica perezida Tshisekedi. Ibyo akaba yarabivuze mu iperereza ryakozwe na leta ya Kinshasa. Masunzu yinjiye mu mirimo ibanjirije ibikorwa bya kudeta aho yitwa Liezo hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FDLR, kandi ngo yateguye anatoza abarwanyi ba FDLR bifashishijwe n'ubuyobozi bw'u Burundi na RDC nk'uko byashyizwe ahagaragara n'ubusesenguzi butandukanye. Mu iperereza ryakozwe rero ngo basanze mu baravuganye na generali Chiwewe mu gihe yateguraga kudeta harimo na Masunzu bikekwa ko ngo baba bari mu mugambi umwe. Ni Masunzu wagize uruhare rukomeye mu bantu bamwe na bamwe bagiye bicwa nka Fande Makanika watwirwaneho. Uyu rero Masunzu bikaba binavuga ko ngo yicishije abanyamurenge batagira ingano. Hanyuma rero bikaba ibisobanuro birambuye kandi byizewe bishyigikiwe n'inyandiko z'iperereza birebana naho byavuzwe ko General Pacifique Masunzu yagize uruhare mu icwa rya Colonel Michel Makanika uzwi nka Makanika umutwe wa twirwano, ndetse n'ibivugwa ko yicishije abanyamurenge benshi. Uyu Masunzu kandi biravugwa yuko ngo yaba ari mu mazi abira, bikaba rero bivugwa ko ngo yaba arimo gusaba ubuhungiro ku barwanyi b'intare za Sarambwe mu buryo bwa rwihishwa, nyuma yuko n'ubundi ngo arimo kugerwa intorezo zo kuba nawe yatabwa muri yombi. Nawe rwose ngo ari hafi cyangwa se ngo biravugwa ko ashobora gutabwa muri yombi mu minsi ya vuba, mu gihe rero bivugwa ko nawe ngo arimo gukorwaho iperereza ku bijyanye n'ubundi bivugwa byo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ngibyo rero bikomeje kuvugwa, gusa nubwo bivugwa yuko ngo Masunzu yaba ari kwaka ubuhungiro mu barwanyi b'intare za Sarambwe, ntago abarwanyi b'intare za Sarambwe bari bagira icyo babitangazaho n'ikintu gitoya. Ngibyo rero reka twerekeze Katogota tubabwire ko naho hongeye kuramukira imirwano ikomeye cyane. Biravugwa ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Katogota mu gitondo cyo kuri uyu munsi hagana ku isaha 10 nimwe zibura iminota 10 nibwo n'ubundi rusasu rwongeye kuvuga ahangaha muri bice. Amakuru yaturuka ahangaha akavuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe mu rwego rwo guhagarika kandi bihanukiriye ibi bitero bakomeje kugabwaho n'igisirikare cyo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ngo abarimo gukoresha drone mu rwego rwo gusubizayo inyuma ibi ibitero.
n'imbaraga zikomeye cyane rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kuramuka ahangaha bari gukoresha mu gihe kandi igisirikare cya leta ya Kongo nabo bafatanyije kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuga yuko bashaka aka gace ku bibi na bwiza inyuma kandi yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo usibye kuba bakomeje kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe mu bice bimwe na bimwe byo muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravugwa ko n'ubundi bakomeje gucengera mu bice biyoborwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ku bw'iyo mpamvu reka anze tugana ku mukwabo wafatiwemo abagera kuri 67 mujyi wa Bukavu. Yes, reka rero twinjirane mu mujyi wa Bukavu ku itariki 26 z'uku kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka abarwanyi b'intare za Sarambwe bateguye mikwabo karahabutaka muri uyu mujyi wa Bukavu ni muri Kivu y'Amajyepfo. n'imikwabo rero yakorewe cyangwa se yateguwe ikorwa ahitwa Kafu ni muri komine Kadutu muri uyu mujyi wa Bukavu. iyi mikwabo rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bayikoze amasaha y'ijoro hakoreshejwe intwaro ziremereye kandi zikomeye bikaba ibingibi rero byarabafashije n'ubundi gufata wazarendo zigera kuri 67 zose. uretse gufata izi wazarendo zigera kuri 67 zose nakubwira kandi yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe aha ngo bahafatiye n'ibikoresho byinshi cyane. ngo bahafatiye ibikoresho birimo imbunda zitandukanye, ibikoresho birimo amasasu menshi cyane. Ibi rero bikaba byakomeje gutangaza abantu aho ziwazarendo zanyuze zinjira muri uyu mujyi, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bongeye gutangaza ko bazakomeza guhangana bikomeye cyane n'izi wazarendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse bakaba bavuga ko abakomeza no guhangana n'aba abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo mu bice bindi bakomeje kugenda bateguramo imigambi yabo yo kuza guhungabanya umutekano. Reka mbashimire cyane, bifurize kugira umunsi mwiza, abagiye mu kazi mugire akazi keza kandi muhaye muronke, hanyuma aba ari mu zindi gahunda namwe gahunda z'uyu munsi zibabere nziza. Nitwa Mukada, ni kwibendera TV, turaza gusubira makuru yo komanywa.